Beast Talk, Label News TV. We put your business hustle to the spotlight every Tuesday at 6 p.m. Shall announce. Babukeli beNeighborhood News TV. Namuhla si la emakhaya endase siphula kungephasi kwenkundla yasemthongwaneni nakhona sisithe asesike sithe uvakasha sithe uxoxisana na somabhizinisi yokujaha lelincane Musa Hleda elihlelweni lomhla The Biz Talk. Sitawuxoxisana nje kafishane lakhona sidzinga ukuthi ngabe Hleda uyicala njani ibhizinisi yakhe nokuthi futhi yini la yendaba kahle kahle lesingakusho nje ukuthi Hleda usebenzisa isithuthi sakhe ukuhambisa emaphasela noma ngabe mhlambe udzingene ngabe kusedolobheni ngabe kusemakhaya noma ngabe yini lenganani bengakhona nje kunyela kuleli bhokisi lapha Hleda utakulandzela yona ingene ecathatha ibaleni kakho okhetha ke sitawuva ngaye Hleda kunjani Hleda siyanibusela yebo kakhulu ukuthi siyavusela nebalaleli emakhaya siyabona Hleda lapha ukuthi umsebenzi wakho umuhle kakhulu nomculo lona awucabanga kanjani kwaba ngumsebenzi lengawubuka nje sesehleli khona emakhaya ngisacetha kufunza sikolwa ngabona ngase kunesikhala la kudzingeka khona ukuthi abantu baye babe nekushoda ngetindo letabahambisela letabathathela from point A to point B ngoba bo petrol bayenyuka nemabhasi nayo ayenyuka kanti nako futhi nangabe into ijakekile ngabona ngase kunesikhala lesingadzingeka ukuthi ngifake leso sithuthi singakhona kubasheshisela. So lesithuthi sakho Hleda sihamba sifike kuphi nje ngiyabekisa edolobheni kaManzini nawusuka la kithi bo 8-9 kilometers lesakho iradius yakho na usebenza uplana ukuthi sihamba idistance lenganani nje nangabe mhlambe sihambisana amaphasela seloku ngicalile lokusebenza ngingasho ukuthi sisasebenza ngwane wonke ngoba siyakhona kwenetisa siyafika khona endasikala Vumisa siyafika eTulo eMbabane kodwa kusuka kwami ngisukela khona kaManzini. Okay engabe ama rates akho mhlambe pricing yakho bese i-charge njani nje na ungasicatululela sengibekise nje uhambisa ulanza liphasela lelisuka kaManzini edolobheni lide khona la kithi siphula athi nama rates akho noma mhlambe na ungasibekela standard ukuthi ama rates a-charge ngesigaba lesingaka hamba kanjani Maris ami kucharge kwami ngiye ngibuke lesigaba uma sengihambile ukuthi isigaba lesingaba kanganani uma ngisade noma ke ungichazele ukuthi kutaba indole kanganani bese sengiyakhona ukucharge ngoba nasingakhulumela kusuka kaManzini into esiphula ngo70 emalangeni singeda etu kwale mali yokugibela yekuya nekubuya kwale bhasi bese singeda naleyo encane ngoba seyibusiness cha kuyevakala Mr Hleda engabe ke asangithi ke bawulandzelela omunye Hleda edolobheni sekunalomunye lovile lokuthi wena songasedolobheni ulandzelela omunye leliphasela engabe lapho lomunye lofuna naye ukuthi mhlambe umphathele lokunye angakhona ukuncika etukwalo noma mhlambe nayo bhadala imali le tawuthi yehluke noma solo imali vele ukuthi nangilandzele 10 abantu ukuthi abang times 10 wale mali cha kulesimo ngoba nami ngisacala utawuhambe ukhanze kuyakhonakala lokusula umnyaka ancika but kulesimo lesikisonyalo vele ngisacharge leyo mali yaloyo longithumile ngingaze ngibhice ema customer ukhanze kubambele kalomnye but vele nabe ngithumile nje ngicharge ngaloyo longithumile angibhice. Okay because takho tekusebenza ke asengibekise nje ngidiscover ukuthi ngishodelwa ngishukela ekhaya kanti mhlambe amabhasi egcina sekaphelile ngiyakhona ukukushayela icingo ngikuvusa ngithi ikhona itolo lesengavula edolobheni la khona ngilandzela khona iphasela lami ebusuku uyakhona ukwenza lokho because kusebenza ngisisebenze 24/7 lokusho ukuthi sisebenza ekuseni kusukela ekuseni kuyashaya izihamba amana sebusuku siyasebenza asivali ukushaya noma kuyona lelo nombolo lesinayo. Cha babukeli njengoba ke nidivela ukuthi Hleda ulisito kanganani ngalo msebenzi wakhe nawendako lokho ke setakusitha nawe mhlawumbe ukuthi ubalekela indzaba double drink driving sengisho ke kulabo mako kakhulu ungakhona ukuthi umphathise Hleda sigijima Hleda ungiyele okay likho gijima Hleda ungiyele kuphi angilandzela tinatfo tami kwakuze ukuthi ungakhanzi ngiboshelwa iDD kanti Hleda ukhona umsebenzise ke Hleda njengoba umuntu lotholakala sonke isikhathi umshayela nje licingo Hleda utawuvela phakame ngalamakhulu emagonsa akulandzele emaphasela akho
akuyi-ke ngokuthi ihlobo lini liphasela hleta ulanza konke ukhumbule akakulanzi ithitsakamiswa babe ehleta inombolo yakho elicile nabafuna ukuthola mhlawumbe bakushayela ithi inombolo yakho elicile inombolo elicingo leya MTN ithi 76939320 76939320 bese kusi leya eSwatini mobile ithi 79985 2752. Mbukeli Where Biz Talk la kaNeighborhood News TV nangabe-ke nawe mhlawumbe unelibhizinisi lo ufuna ukuthi sikhulume ngalo ufuna kulifikisa eziveni uthinze lo msakato kule nombolo lokubonako la bomona ukuthi bethu usithinze sitawufika sitawukhona ukuthi siqoqisane nawe sive ukuthi ngabe yini ongayendela imaswati yini ongayendela sive kanti-ke umsebenzi lo wendiwa ngulo lenja la kahleta mhle kakhulu ngoba unciphisa nathi inombolo demagentleman lwakhanza sekayama etitolo ede umsebenzi umqondo lomuhle bakithi ngeke size sikufihle ibito lami ngichitha thwala yende wetindzaba te-Neighborhood News Network kanti namuhla sireporta ngetindzaba tebusiness ngade Biz Talk sale kahle.